Unoilam Kaliang Persha Hajante Hills Autonomous District Council uba Andrew A. Shulai MDC ka VPP bumikmat na North Jowai Constituency haga sngibo ar kador bar mangtingka ka council haga khat khandai tari ulber arajar arpenriu ular ra ya ka mat ya tai haga bayadei bat ka jingai no objection certificate NOC da ka council ya ka daistong Sri Cement Limited na ka benta ban penyeng ya ka cement plant ulaong bagajing NOC ke JHADC hakisnam gibala let yaki karkhana do bilat ka long da ka jingkerman bakan long ka jingmentoy yaki nong song na dup ka ai kam ai jam ka jiyo lum khajana da ka council henry haki niki arposnam gibala dam la ban yo i bagajing mi ki karkhana kawan ra penban ya ka jing jot kamariang bat kamon ra jingmentoy e yaki nong song namar yaki kendon gibala ai ru ki company kimsem la bot satya na du ka ai kam ai jam ka jingmi ka khajana bat ki wei de ki kendon. The House now discussed the policy decision taken by the Council for issuing NOC, no objection certificate, for the proposed integrated cement plant of MSC Cement Limited at Daistong Village, Eastern Hills District, Mikhalia. Hapok kenika ri yang i regentia yang i orok hi detik i wa tabun ki cement plant ki operate hapok ka negeri jentia yang i. Weda sedang nadok ki por ki arajar, nadok spor ki arajar wa debun ki NOC ki wa de na po council yang i. Ya kini ki cement company yo krekam ki hapok ni chenong yang i. Ila idau keli wa ya kini ki cement company hap yo ki ya ki NOC ya chau krekam ki hapok ni negeri jentia yang i. Kamu ada TV ida i ke council yang i, kamu ngani kerja jentia i, tak depengkup kerang, lang baga sek cedil, yau bo jingada, kamu TV tu jingada, ya gitau gipau, klo giptap, yau ya dale ya kaki kekan, ya kamariang, ite dau, wadah hap kutup ke pok ketika area ini mana, hawan ki di sini area i, cua wan ki di sini area i. Hapan bor sagi naga council yang i ya NOC yo stang iwan ki nebha ke sarkari hawa chna ga ni ga an wo bo ga ya NOC wato yuluti ga wato i kam ki bru yang kam council i pan bor sagi ni i wa kini company wan si i chepok ka chnong yang i to yo bor sagi ni pi wai mhoi u em bantagi hei wo pensi ya kamariang pen kene ye thau phau lene u pen thut ye kre ye khi ini tres nong te thang i itei dau baka an yang sarkar India bo ga ni itei dau kini company warok ki wada wan chang ni chnong i hapan gi ya ka NOC ne menta wan wan khi usdang gi khi apa ni chnong regentia yang i warok ko wi ta lorite wow usnya ini ha ngam dong pinduk ni DM lagi gini NOC go pair yang ka company go pair ki points go pair Henry kini tak hak ki por gudang sedang kini NOC wara ki tak ki por gudang sedang ki company one cheni i haji sedang yang i one company si yuluti lut i deba bahalut yuluti mem kta ga mariang i yuluti yo krek yo ki ikon gina dang i yuluti yo revenue long baga trading license yang i yuluti yo bon ba handrai ki experience ko yo hadin naduk NOC ki wari budi stang i na do star cement ko wan nengkong do cheni la stang i wan bon cement company wan gila handrai hadin ini sedem kan ni yo jingjia man ga ulta bon ba ki jingjia man point out man point jadi ketik kemariang kam ong wi member bene DM gitu ga clause apa condition bo yau di factory company absorb ki pollution control or prevent ki jaga dust pollution air pollution ya ke noise pollution prevent ki jaga dot ya ki waste yang ki sepok ke Lukha river sepok ke Lunar river kita condition yo bon kita bo ki NOC worem handrai now si wa kini yo ba i la ong i bo ong so yo si Wong duty yang pollution board lah dai NOC yang IM gi dai sao si po ni kini kta ga i hidup kan ni nam ye to de kat kam mi mudi hagi por gi wa khani jan sigi ar house nem menchwa ki ar list nem menchwa kini por i NOC ba kan mo na do ko por man
MDC katula i MD semen plan gi wan pan handrai dang heni poro kat ni wan gini gi cement company kat ni wan yo pan beng of dang so bi ki de jinggali yang apa ka isi jadi leo bo kan ni motion yang ada kata policy question yang policy decision yang kila bo jinggali perkat pima kalau cuau AP ya kan ni NOC sekali company thume reflect pima yang kita NOC gudi AP churim yang man yang kat jukat ni reflect ko ya kata kau jeng man kan ni hau ni NOC thume ni mak kamu doang ilak hapan NOC gini wato sarkar ka an yang sarkar India ada mandate ka itu wato apan ke yulti itu ya dah uyada ya ki bru yi thau bi phau ya dai bedang ong ya dai ki kan itu dah hapan gi te ko obo ni ke jing gali ya ka executive committee hau chwau bichar pi ya kan ni ka NOC e begini berkat pi ma berkat pi ya gini ki jing ja gudi ja gini history gini ki cement company gudi age khamat ya jing man ya jing kata ya kan ni kondok pima hagi points ki wa chwao issue bi ya kan ni NOC em ke jing lai pat ya kan ni ka chidong ka thau ya kata area ka wa dong mut ki set up ya kan ni industry wa kaman kan ni ka chidong man ga ni ka thau wa kat kam jing tip yang kan ni ka cement factory ko man ga ni to ka production capacity yang ka ko he ba do kate ada almost 1 million TPA per annum. Ton menulen tons di TPA. Kata dulu yang clinker ini dah kata kau tan PA. 1 TPA 1 sekawi 1 to ke yang ka cement unit. Kata kau bi. Was sekawi lah to ni te menda kam ni cement company i how you ki pass NOC EP itu lagi plan yang ki. Handrai how one ini si company kita set up ro ki to itu. Segi power plant lah itu. Ke power plant lah itu mana dak nete kebun kat ni sedang ke power plant sedang ke waste energy plant itu pun ni plan go set up ki hapok area ki wan yang ki detai dau ngaku abo jili perkari bima jo jinglai check cetai ho ki practice mencua kam ong gini practice cua NOC ke yo he chong ilaka in heni karo gi da ilang hete handrai yo pi ha ka juk kat ni ha perkari perkat di kaman nutrau NOC ngajing berkat ni ngopi wah tiuk tak go jika mariang jadi bru ko chong itu kaman ngerep ke kan yang ki kaman kuta ya ka jing code ecological environmental impact ki ongi itu kan wan ngot ki bru jo rep jo ki sektu area situ jo rep sok rep kebar ko ngakamu hata stong mo dang kian am jo lalti stu kebau kan ni terong jing rep keriang itu udang tam yang ringi man jing rep yang ko yi ba ko sai sok haduk katte ka tu than stu area yang dai dau ini yang isi wa obo ka jing geli ami jing berkat wa hachwa NOC hachwa NOC ke ni ka company ka jing berkat kamte dai mentau buyada ya gitu gibru itu de yo ye kubor le ko man hanungkong hetman de eu ya katua NOC lengbai ko handrai hadin pundu oi wayut damu itu mutwa mencania agi chnong eu NOC tip pai o NOC eu itu wato semen eu man hadin itu wan pengken o ki o gau rang ba chnong men ken gau rang ba chnong katun ko chnong ko isi ko thame wan kali pa cancel ka tu chnong le mem nget ko ya kani ka NOC wo de na ka chiti wo ka NOC na ka chnong ko tu le ne ba chna ye ko on democratic process wo the board ki heti por wo le ki ye tu itei dau nga how gini NOC yi tems ki wo bon ba ko gini NOC wo dem go per bon ba iwa ong ini ya ko bi tems ki wo jo kelam ba ni por jo perkat pi kaman ketika tax ko yo as council how NOC thme gini company ko thme hi ni ba ngam yo ya gini company ko thme ka and condition yang pi yo gau yo nga te dau kli ji perkat ni ba ka review ni ba chwa wan ngendang yi gau review te dau ngai ni boga jing berkat wajo kelami mencua kaman government company we earn revenue le change ki anya po tax e wakate walai hawar tip i ka plan yang ki go ban almost 1 million ton per annum ka konsum ka production plan yang ki i yu khen
Kat wan gini ki mar po kan daw kat wan gini ki mar gitu bo ye utam. Ye wan estimate ya kan ni ka to ka tak so to su ji ila. Ye estimate na kata kapasiti yang ki mana sedang di production yang ki. Ite daw bu ni emi jing berkat hawa chwa isu ye ka NOC berkat ye kan ni ka production kat wan massive kata man go hetu ni. Wai kawi wo yo plus experience jing yo i ha ti por man chwa bon jok kheu re kat ni ka cement company hawan ita M ke power ya ka plan yang ki itu betul ka clinker plan ki cement plan ini kita ka power plan ki apa itu and besides that yo kat ni go mam jo perkat ki power mencuba kini company lithium mines keleng affected ki mines keleng ya ki mines ki wa thet keleng gum to ha itu power pan industri ki ye gitu lah perkat ima kaman ni ki mines ko use ko tu company itu use ko future use kam tam apa ha ilaka anong kli itu kiem ka kif ka krem go lu tam apa ka wang longest game apa Asia kamun kuta aga ciki binds kem itu emerging perkara ini hari tourism sector apa ka chadang ka thawi handre emerging perkara ini mo itu o kamun ya dai itu na am chingai de ga na ka tu area wa plan gi summit ya o plan gi set up ya ka tu ka plan the mines ki in and around tu area gitu waro deman gi wa set ai dok kapte kamu kali sei wi poin how chau energy ye kata ni ka poin wa kita kali OCM ma ki energy worim ngam da ngan ni jo tho bi waro ta wa ki company ki wa one chain ni to ai kre ha ki local engineers tribal yang kre ki eminal yang ka isi chau energy ni ha ka ong bim tip pi ga won handrai MI ko one company one set up ko MI ko ko manpower plan mi ko one cheni wa one gam tu na handrai MI ko manpower plan wa hai ni ko plan man set ni plan nong kre MI manajari kata tu manajari katu gitu MI kena okre ite kena okre kam kita gibru pun ko manpower plan yang ki chua gi ko kan ngot gibru wo manawan gani kata ngot gibru yo okre to submit ki chi ki ka manpower plan ko yang ki wai ila NOC bre yo i thik na wai yakini ki post chwa chini yum to yang i to yang i ki bru yo ni teman-teman clear kata men ko abili check iki la diu check iki wa to wa kini ki plan kini ki post ko to ye ki bru yang ila de ye ong iki wala dam le ga mon ye mo jing berkat kwa bo jing li ni mo jing berkat kam te how chwa ya ki NOC cha di company yo perkat te jing yo kre yang i ko snau si jo wa hakini ki por le ong i per ga juk kat ni wa ta por NOC cha wem mam jo por perkat i ko kat ni kanai pi snau si cho wan gini company city te jing unity wa ngai skem di por woro ngai skem hau e bi NOC unity yo ki handrai wa snau si kat te pe jing auri yang ni truck driver ki truck ki lok truck ki company thau yo lat kini ki lok yu ki IP karon giri Star Cement beklada M ko ars pak tali giri yang kai kadalmia kada M ko kala dispatam jar-jari company bon amrit ada thir kadi bon spatam giri katte machwa ye pendrong ki irong di company be hanre stang di ukar auri ki ini ki bru yang ijeni black ki normal painting am tum chena hanre yang ki company wa ki uto yo ki kena ki bru yang i cheni ki am truk yu ki katte lai bhara ki pli men lai bhara la chayo ben ki itu yo ki habi kon ki pli ani perkara ma kaite apa ka council yang i wa kamon me dai ki bru yang i yo ki ya kata ga jing yo kat kam ku i dai dau ngara ka kan ga motion ni tiba boy kamon kita condition we e gam tiba kamon kita jing berkat yang film ibu yang yo ni tip ba itu last session gitu kuchpawan company kelia NOC yang NOC ki andrai kan yo sar slam re e ga ni por wordap kamon ka jing berkat yang pi yo ha NOC ki rim gur po hi the clause ko hatu in case of violation of any above terms or condition this NOC shall automatically stand cancel kita ki clause yo rap hapo yang gini ki NOC condition yang rim kita dah kata nong rim kartu ada EB ter EB chen honorable CM ite andai yegini jing berkat ki wa kam hadu kata o protect
Untuk percaya ketika bisnes yang ki, wong percaya bisnes bisnes grow bro. Handrai je kata kamram mur pencet inang baga sekcil yo protect yo yadai untuk kompromis ka. Untuk kompromis kata kamram yang i. Sa tu ibon gi bro interest. De yo kata sport jar ilaka mentoy kerja gi bro kerja. Handrai overall kejing damage ki environment kejing damage ki damage the chor bhaga nalor te jor ga suffocate kama mani kat ni hapo kan ni ka yo yang i kat tu kan ni supply mo yong yo i kat tu ni te piang dang piang handrai the tam da kata ka suppression ban ni kata ka jing jo mentoy kuman kata hapo ka di ka chunong ka di siben kejing berkat ni themme kan ni kat ni kwa themme kam tam ho yo i dor gi mur Iyolo tire wan gini company MC man sini utak kadar sini sport region tiangi. Handrai kadar dang tok sport asam ban sini. Ni ba ni bon klinkar unit ukit ki setai ke production man ke setai. Tok setai. Ngomentoy kam ga jaj bruhi ro ko wi kam nginong chong chlong yang region tiangi. Handrai man dan ka dujing pentut mana ka jing damage ke environment mana ka petit iki wa ite daw we kat ni de man ro ki nong suppress ya kini ki kongrok yang EU ki ke transport department ibu menjoluti wah kani tip dengan transport ke transport hajing yo yang tok it's a business urai kemar ni apa training license yang ilm yang transportation tip yang tip ni jogelia kini company hotel yo ki dia NOC ki mau transport training license transportation license ki mo ni ba ki bru transport yo ki training license napo edi itu daw kini yo kwa open chat apa yang house yang wah yang kini ki points ki wah dioi ai por macam ni kedau de ga de wi am tu hajing berkat ba kai motor hajing berkat ba pha handrai ki experience ko learning ni kini ki experience ko yo yang kini jing jia ki ar house de macam kaman jia apa ni chnong ki thau yang jing jia yang wan sing company le ha ga ni NOC ko thame noi berkat thame de wo yada hok de wo bo sket ni kendon de ni wan go yada dan yang Mr. Deputy Chairman kini motion ora ini yo yatai ini yo kam ong putih boy yo kaman ga keluar sebut itu dang ye wi perkat theme dewo torkom dewo perkat theme yo yada sekali ya kini ki bru itu waya kata ya ki thai sai thai kam jo lem to di ki le man ngai tu ta lang chi waro ku marjan hor jen ti ai ro ko bila haba yeng ban kersan ni kani kamat nakaliang uba madan bay rambai MDC ka amui kliter chi ulaong bagajing INOC kamdei ban kata e kamariang kamtam kumha ki than narpu tau yoi man wa ka NOC kamtam na ka council yang nyam kena ya ka executive committee ta ka ki condition ki warap one ketika profitable ke council nga kita ki non tribal company to one ni ta na rethor ko ang na Plainbell area ta kani wora ta vision ko hai dai wari maja de thung do sek do scan le ne kan na thung ma wa na ko san kan de kse de kan ni ko pateng sup jai yo hot yo pot yo wora jai kini tak kecing bakla kipor beradab mhadew kena ayo teu master ABCD ni ba la ar house nem plus dalai temu kini kecing bakla deman ko deman ba ko hijing yo deman ko blunder mistake ni ba ile na ke kendau ko jep I kitreri tak kat ni pendai I mem yo ngai ti yo ko jet Tegani dia ko neba IMI hakalama yang goangi ke nation hakalama yang ngeri India. Te MI ki MP ni kini state la lengon. Lengon yes. Armut ki elected naga territorial kanasi ke Boncelong wagatai ka tutura. MNU nominated yang gatai ka upper house Congress Jasipa. Teguna MG hitai tapi nyang ko MJ ni cepat celong sejawai dah orang kini kamtu tu dah. Kiam ke bor ko anggi haga political power. Kini dia ko ro la dong biak kelam belakang wajak kata dia ko. Numpak kam te kini ngangai mbek tam ke bau. Aduh kata-kata.
te mut kini kita dia kata kanong rim te tak hi kita ke jingong pi hejing sekiat hi kini tak man ka wina ka area wang ke elakan arpo man ka wina ke national wildlife sanctuary bon na pernah yang ibu TV teh dan kita ambil biar man ka kani di semen plan yang di company ku hek ni tai na return ni state ku dalai cakmat nudu sedang dari India uyo independent country free from British rule the one di kitu hitai dalai ka ni gadur tahadon ne wonga ye ku dalai cakmat ke NOC te man bekor kani ke NOC totally fail ko ni benta kani ko koran ni ku kani kam jauh lah kam tam ni kita ke future generation. Di sana ini kita berok lang waman ke hidup. Te nyakwa wong lada karuman le di ukuran tentu executive committee ku kani executive committee of the day ladang ko wadang mutpi kam kini ko mention ha kini ko motion ko bertu ke Cement Limited. Hado ne nganga ya jandang pending ko kam ne ko council Puamu je ke boy man mo tipu dalam dot. Lepas tu wadang penting ke NOC puamu release lega office na kuah wang man. Bok condition de juga rap miat rabha. Bok condition de kuyo ketika profitable nebenta local people yang ni district yang ni. Hos kiat unemployment wobon tang ke krek ke kimia hitai. Nga klem cak liang. Bo ni kijaj kamang ki jaj tren lene ki jaj chop ki wa ki bru ki kanu ke kenjat tret ko bo ki bru yang ibon gumje ki mem capacity ile wang machwa e pore wada pa kasan snem tanan nado na ke laban jwa hado hamim tu do karmal wari bai wada ye geni ato mobile spare part tekan ni man de tip ki bru yang i te sedang i de yang i de yoi man de bon de yang i Haba benrap na kaliang UMDC ke VPP Nawar Central uba jam seprang potam uloong, badan kinoy lam ki bersang ban tresitam na gabenta ka laway basengan ki longdin, banaprang kitaru don pat kinoy lam ki basong ki suki ki bahe ki bersang penban ban parya ya ke jinga teli ke jat benriu. Uloong ru ba lada ke GHEDC ke ai kinu ki NOC ban pengyang karkhana do bilan kam dai banya pen ya ke jinglong khoj ki kiwa bat ke mariang. Kat ba mangi ngirang pun kam ya ka banya tai banya kren. Ya kimat ki baban kia ki bakum kine resolusi pat ban ong ba kidon pat ki prat khot ba don wat haka constitutional chair ru ki babun kam nakam ta ban ya pen kriang ya ka RB jong ka pen karya ya ka jong siteli jong ka ribat gajai pen riu khasi penar ka jongi ngasokia bahaban keren ya kata haka baya simata haka ne ka jingyatai nganam keren sibun dan rei hakadur jong kijing keli arlai teli ngakwa ya kebanbu aga jing de bakena kijing ai NOC naga wei ka por sakwe ka por naga cement factory ka banong tong shadok cement factory ka bapka la shu ye ai NOC ye ai NOC dan rei hatung perkhan hatung yo INM ye ki sok dong ki bami naga ne kijing ai NOC kijengi question ka banong kong ka jenga kalong hakmat jong ka council jengi kano ka bakham dan kam kajing INOC dan ka sustainability aba kren ya ka sustainability nga kren ato ka kan kam ka NOC ya ka dan kami ngi bagin perkhat ya ka environmental sustainability ya ka cultural sustainability ya ka traditional sustainability bat kham karpang ya ka livelihood sustainability ada ka jubab kalong bakham suk ban ai ya ka NOC dan ong yaki balai pat kacing kiri ke baar. Balai ke suk hadu kata-kata nadu ka company ke banangkong hadu ke babka banyak ai NOC. Dese nakaying kila banong ngidon kacing perkat bangim kwa ban ai. Dan dari daga jubab jengki kalong bakim kwa ban ai. Akwa ya piba pinya tu pat ni kacing sisa. Hatu kana kacing suk balat jangka isi ba komsil ban NOC kini cement factory. Ki bom don jing mentoy ya kari kacing ni. Kadai na kacing sa pressure kita kibor ki bahador. Dan kari lom jain tia jengi ke kwa ban tip ya kata kacing sisa. Ngasngok kia ya kaban perkhat ba kadon kajing ong ba hapo rilum jain tia
Apo rilum khasi penar jengi sikini kitai kini ka atri industry. Kin lek sikita kitai ki badon kini cement factory, ki cook factory. Men made kin tia ha tusok saat dor. Men step ukhai ki tangi cikla lam yo piu usai khmat. Kata kadai ka reality ka bangi dan. Atau ngi perkan em ni ka pakum kini kicingnya abang ngi suk pelat ban ai ya ka NRC. Rapi ong em ingin ya isyakmat ban ai ya ka NRC. Hadu kan no pat kata ka jing ai NRC kumala ong dagini ki pramambar. Kala ai jing mantoy nang kong ya ka council. Ngamtip kan no ka bay NRC sisin issue bakan no ka renewal jangka. Sudan ba ong yang nga ba imat tang lailak tangka. Tang lailak tangka habaki kamay pat dak million. Dadangi ong bangin ng ayon ng sinang nesakmat. Balay im laban bu ya kabayan ng si light how close she's nem. Bakalong chimban to siya. Gumbang ilaong menne. Hado katno pan. Idon ya kabor but ka authority ka council. Adin bangin la ay ya NOC bangin paypat palanan. Mano ba buyback kita NOC singin. Hindi ban shim ya authority, kimpen rekam ya authority ka singin. Ndai kung baka kalong menta. Susi ban ong ba. Om don bakin snap. What ya kinang yalam jong ka council singin. Kita kesemen pati kim dan cing snap kim buram shu ya ka bor bat ikhtiar jang kinang yalam aku abia men yo ya ka jawab ka pasai na ka house ka ka bor kan no ka bakham don kam ban issue ya ka NOC lane ka sustainability lane ka jilong yai ne jang ki ki bala dol pa ko kari ka jingi publish hakini kisnem gi dalai na do azar police tangini cement factories one shari jong i the one gi di yoi wa kejingkular ko yang kibun kam ong elun do employment hado ka development bunjai te kuwi dan kuwi hado ini Islam ajar penru wan ciwan ki na kuwi ke jela chaka jela ka yong i ni daw na ba ibun kini ki resource yong i hapok rilum yong i te handrai i mani ke jai bru ko bakhian kam kami nonong senang senar po kat kini kesnem badalai redap yoi ya ke issues wa man ke public hearing upan man pada em baik kejeng auri tengah yo kam kanong senang ya rilum teng tia yo em ko kata kejeng ma ni bahwa kini ki bardala mandawan ki mungkin to kan kurkom bayi ku pia arliang ni ki jap ya ka senang ki thau yo nong senang em ki perca em ki kercan em kejeng auri kejeng si em kejeng pak mat dong iwi kan daman ke public hearing de emak kam kita kijat teh to i kam kinong yelam ki em hari ka house aram no kejing sing okia wa em kata kejing auri aura hai tau wan ra jing suk gin loro man kijat bru kian te kam kinong yelam wa ani po house hai tau wan rai ya kejing suk kejing pen teli kam kata bru wa citro wam em tang chi sepit le kejing bon pat ya ki wisan kijat bru hai tau wan rai ya kata upai usli bon kampan bani wan ra ke jinge per de bru wa ngasnya wala da ongam kamu ya tai ya kate am kam da kubi fetawan ke forum lane da kubi tan ke bentana ba aram ku ayo tai ya kate ke jinge per de bru po hani house kama kedau pi MDC ku man kam te kam ni temrei sio am kam i kam ki mami yalam mami khmadi wan ra ke jinge teli wa kam tam am kam gitu ki public hearing am ke jinge aura kata ke jinge si tip hinui dur hinui rukom te kat kama yo ele kata kejing komplain wa em kita ki nong snong ki wa klam kejing tip wa hading turang bat snong le dahap u hiar cuki no hading madap NRC ten reng aku awat u kam ang discuss wa kini kejing to nang kong kemoy wa kajai bru ito ko kian pat wa ki wi ki pat la nebus nem wan chuan ki dementa uti ki khlong gi hading na bot boy sai saka Seram dan him, am dia kata kemet, lut. Yaman kam napori wa menchwa, wa ki East India Company the one ki ceri India yang i mentau him ya ki resource ki yong i, karwa kari yong i, dasak ka kemet dan hi, saka seram dan hi. Jadi ni kinten kwa u kentu ya ka isi le ya ka council le kam ki nong senchar ki wapat ya ka jeng tiang i urak kuwi, kam pada meyai le ya kari jeng tiang i, meyai le ki bru, meyai le ki meriang, ki kentu le wa em kam perkat seni bahai halor kini ke NOC ko ya ka kemut ya ka specimen ni penta ke development ke yika ke development ke wara dan ke wara beng wodopo da ke cement factory
ngajo hi ki scheme ni penta khamtam ya ka health and sanitation khamtam le kamjo ya ka education hapo ka district woro atli ki district we kamjo ni penta pun ki penta kam ki health center M6M ho boy TM katu kat ni henry dang pun kita ki development wato woyo lene wato wopo ki hapo yang ketiga jantia lene hapo yang district yang i woro atli kini teni te dau wow ubu i kecingkeli ini hapo yang nika house wa em kam hi upai i hakat ke benta ko pai i M6M lene hadu kat nuteli ki te ki development kuada bo lene kuada i langba ke cement factory. Haba jubab ya kani Chief Executive Member uba Thombor Siwat Ulaong bakajing panghi haka council kadai kebelan ne palat arpos nam bat jaring khat bat kawai ke company do bilat ka bawan pan NOC. Ulaong banakal yang ke executive committee kala le suki da kajing temu ban ai ya kani ka kam Henry Ulaong bahap pedeng katau lawan penban ke jingeten road nakasnong daistong naka ilaka nong kli bat kumjo wat naka sarkar jella. Ulaong ru bahap pedeng kajing persya kabla sakhi Henry de ki jo hi ki bre ki ba persya hi ki bawan ten ro badai ban INOC wood naka benta ka karkhana do bilat bat de naka ni kadau baka executive committee kala ai ya ka NOC. Haji yato waka NOC waka wina ki company go tibikam ka Sri Cement Limited at Daistong. Te katkam ka ni ka pang bat katkam ka ni ka motion hajing skiat kama kalam wina ki para membar ma ambir mbai. Kani hajing skiat ke kejut kumto de man ko ke kejut ko theme. Kadi deman ko kejut ko wala arha sans nem menchua. Ko wada wan lani ko de ble hapok kani ke council ke yang i. Te hakani ke por ko katte. Jerang khat wan sekawi kani ke company. Ko tip ikam kani ka integrated plan yang kani ka Sri Cement Limited. Kuapan ya kini ke NOC naga council. Cerman sar haji itu awa kini ke NOC osket. Waro ini kam ki member ni kam ki MDC ku MH kini ke akas house. Waro itu wakalam ki para honorable member. Daya tipi, daya emi ya i kita kecing perkat. Handai da percangi uban, handai da percangi UMHI kita kejing mut kejing berkat uamboy. Tadin udah yo iya application negeli yang is kikau nam kuai udah iya. Handai iwas nyau pela i dang ya perkat i ya kejing jenjar lene ya kejing kita ya kita kicinong kita hau lene kita ilakah. Handai haperdi iwasuki haperdi wala ikamum tip dan la ikamum yo ya application wan penban kejing lidat leni kejing tenru kejing ari aura na kecinong daistong na ke ilaka nongkli bat kamjo na ke sarkar khalaya ila dilebi ila slempi lang bawa yo iya ka NOC na wa chinong yang ka chinong daistong daya ka NOC na udoloi ka ilaka nongkli daya ka NOC na lene ka sengki window na ka government of Meghalaya hari halar kini gigi tibiste da perca Henry ladatok ke kam go we perca ladatok ke kam go wa lebor to wa chinong Henry de penhab yo kita ki penhab yo to wan ki sa office to wan object ki sa chini cha office paj wa gani ke kam to lebor ni wa chinong te de penhab yo tam i din yo plato ki tu ki jo ki bru ki wa ong ina smart we keniman ko kawi na kita. Kau ini ka kas hau ya perkhati.
Yaitu im iyap yang gitu gibru ko em itu. Hendai wan kiwan hatai ko em hatai. Thang ki dik dik woto persmati ule lene ue NOC ki. Mesti Salman Sar hagani kepon. Ina geliang gayong i. Kamu ang ne. Da perkhat i kam ka stip committee da perkhat i uban. Lain da perkhat i ue gani ga NOC rangkat wa term and condition go biang. Da emila ga jingmut wa uban ya gini ki company la gamon citengka cibak. Da perkhat i wa ule ya gani ga NOC citengka cibak ufanyi ki leni usugi caka council ya uman ko gejing yarap leni ya gejing mentoy ya council te hawa percaya ula ini de konsol i bat de perkhat i wo draft ya kata NOC de konsol i bagi legal expert Henry Onggi memluti ko pi memluti ko ula pi ma pi de ya lepa pi ka share na do ki major bagi minor mineral de ya lepa pi dalam gamte lam dau perkhat biang pi cina dagi an ki biang tang hite uye pi le ni uye pi tak ni ubu kendon yau yo je mentoy ke council Temstal Salman Sar Henry ila sia tu i MK mi ubu i le ni u yo je mentoy ke council Henry da perchangi rekat ka mangkat te mpu da geluti te ko support i leni ko banye i wo le i te Henry hakan ke por ko kat ni da emi kastip komiti da em ko kajin temu ko dawan rai dip cibet memestep malam keladawan rai ke bi ka em ka an ko de debu i ha ke sorkar makhalia jadi ka an go man the joint autonomous district trading by non tribal amendment rule 2023. The ngaong mandadep kini mak kini kaan the pai ka jago government but nagaliang government ang dang dunay ni dang dunay ti kita jing duna to mention gi to segi koma ki full stop kin batet koma kita kam kita te ya kita daw plus ka po how kita de pembagi teman de yo igeni ngat rajan haite langba kita yo daman ko gulti yo yak kre lang yo ban lang iki yo man ko kete gebor munto dukat ye kita ya dukat ye geni ke simen henre yo bani wat ya waro gini ki simen plan ki udah dap isu ya gini ki snem ki udah dap kam ki udah mencon itu arhan snem mencua waro so pengat lang ki uto apa pengat dukat ya kete gawi tranton ye yangi man dap ipas ye geni rede yo sebentar geluti te geluti mo kudo ipai ida emi gini ka an emi ni gerul te halor gani uhap piungat uhap piule kamte ba gani ga an ke wada de pai je government jainte autonomous district trading by non tribal amendment 2023 daw ibenta yo kudo ki yo konsel ki wara gitu ki pasien merim ki ladam ngaki ya kejin kuat berkejang angnut gayong i kam ka council dari bentai jing pentip i nagaliang gayong i kamu man ini ida dap isu kuna wet video chi nagaliang council dap i go ya gani ka NOC cha gini ki Sri Simen bat ne bentai ka jing tip kamu keliwi ni ki membab ne wa ong nalagani ka NOC man ka win ke NOC lebentak establish ke factory mo lani ke NOC ko daw him gi man gi ni kita na entah kan ni teman ka win bentau establish rene bentau u penkream gi te gi man ki uper te kita gi man ki daw yo kita daw semit kita i wo e man ki ne won yo gi man ne won tet gi ni man te kita gi nang daya ki ha produce ki daw ha pan yang gi sagawiwan kan si ne benta ka mining dia kile takat lo kan tem sta Mansar nga gani gapor upendam to mi de kan na we discuss ini henry man ka gajing bakla daman ka go bakla da bakla lepai kan do sedang tengah ngaya gani la ton chimika
woman ko jing bekelahi dan yite jing bekelah lan yite kami udah lal tiga nga ton ya chai man da em ki benta ki wo yo ki wo yustan ya ke council ta hite so yo uban lu di om tang kita le uban lu di ya wara kini ko da isu ile yo pengat ke juk ke bor dan ni ke juk ke ukan sel ki ke no sigi ledam ngat ledam ko ngogi ya kita ke jing tua ke council wanra ya kita ke jing yo ni benta kani ke council ti hong i ta kini ke pom ta semansar nga memora de ki wiki benta ui ke jing penci ini dan negeliang ke yang i le kamu kanai pina do ne henry i taneni na council ko ai ise ko abe iu strike ko abe iu punni Henry kamu man kata kamu kejeng pentip ya kena kita tahu. Maka ni ka step committee yang wat da percangga ubu ya kita ke monitoring kit akawi pagawi kini kismen plan. Dep sama ni ki wara kini kismen plan. Hari haperdi wo mudu pa wara ki cinong percaya. Bada sama ni ki ha cinong. Wara ki ha cinong di percaya. Bada sama. Jadi sa office. Wa ila percaya pi wo mud kau silule ite. Tong di ipor i kanus ni kasan sni par di mo ipor i kasan sni yo jubab yi mom ji tada yo i ka ke jubab nin wa mchai interfere di ong ji ke area ke yang i ke ilaka ke yang i ke chinong ke tha ke yang i ham interfere lada yap la di imila i uti bang kamon yo ong toma i kamon yo ong di Henry i kejeng kuat yang i wo set up ya kini ki monitoring kit hakini ki semen plan to kuai check ya ki leakage yang ki raw material wo consume ki ha tuka factory yang i nak kau man kata bun wa haki ya ke quantum of raw material ko pen mkam ki ko to ki su ya ga share yang i wa kata ko him ki ite kuai check Henry hakkan ite la ki pat ba ki no chong chinong warok kita kira, wan kita kejuk usul, anggi ham tebal, ham lek ini, kerita kamon ke yang ini, tekam jo ia geni lek, kenapa? Idang steady, idang slow, hendak itu wan kita pajak, lek smart, kerita kata ke yang ini, kecenong ke yang ini, keilaka ke yang ini, hau imam kita kejeng kita, hau imam kita kejeng musuh, you kurumpi dile, terketekam kejeng ketip. Tengah tempat yang mobar hari ni pun bosnya bah withdraw ka in man gong kam gua upo cuan le hendak dia percanglang dah kerja pe lang dari dia percang pun wanra biang kita giluti ki an man da em giluti go biang yo pen im biang i am tang ini gawi pen im lang i ya waroi yo luti segawi ke dream ba mai mastar cermansar lengba ketutu ka bil kuda ka gicapo ke district council after department government of Megalia gejing yuto waganit ke trading bana tribal amendment act 2023 hagani yo luti yuto man ke is better or man ke raman fruitful ke tegur koman tang ngakwau the executive committee of the day especially for the honorable CM kani kam tau you speedy pika ulalia kelam apa ini ki atli nongkong ke state government ko ar honi ko honorable governor yang lebih kelia kenang wa keye ko kelam ini ka mangnin ton le de ka walk more talk less bah ini dari de ka talk more de ka walk less de bam ka ini ka rukoman worok ka de tengah bo ke jingken tu to be den pinitai kam ang ande daw em tharai khachak ka small chance na to ni durap im geniga life yang ke council yang ini Europe im geniga judge bro ko em ke local people apa geniga Ganjil district kam jo la kam tam wagita ki perlo ko em sa kata ki area cha is jantia ko wa bontli nedo kunongkong elaka narpo elaka rambai kam jo le elaka ko ongi tai nongkle te nga negeri yang ngam de ko wong kar em da itne por tang wa paj igni lo dekat man la ni ba wa ni bintai bai miet yibit yang ke future yang itu rumah ni ka thik ngal rachna school building ko ar klor la entak yang ngai pai ba ni beta ke future ipan kawan tegeni le to lari ka ya sa
Kitam tau lai ga kata gadur da gubo man ni durap tuk rap sai gini ke pateng gerawan du ki kan ki ti gyong i Wah senang yang senang dari stok hitai dah manu wadah kai. Heni yo iti beji siap. Unu wah senang wah yang ketua dosi ketua por emu yang majority. Utu wa komplain persa yo tu emu kejiluna pai. Andre kamu mangkat betit. Utu wah senang wah yang dosi utu manu wah senang kat ni betit. Utu wa komplain yo sibet sport yau de pai ko duna. Ate to ji siap. Tengah kwa persis kajak hai kap kinong nikmat har ni kayung wa muram wa hita nong kle kibru kwa dik ya ka semen pelan wan style ki kwa ki yo kam yo jam ni kon kinong ki kam yo chewit wan ki thau ham tam du em style standar pu ngadu ke darbar yang ke elaka uskatri elaka udaloy woro ni de egi ngau ai pi yo chem yo pi ji siap Ibu lalkip, heta cina dah stong kitu kibru wa penawri lani wa flash hapok media itu MK ya kejiluna pai ko kat tu kat midon ni. Dan itu idau ia kini ke kam ko wala uhet snong yang betul snong mau man go bekla lani ke ilkam mau man go bekla. Oi ngam au ukun peksan ya kejik ya kisi ya ki anusi yang tipu ko baru kan mau peksan. Andre ya katu yang ke ilkan ang kli wa kinong sang sunong wa ke elaka yang berthau ki dekwa ki delede yelede ki nemta ijmatoy ke bodau yok ina kini kismen plat ngana do wasdang move ya kadi emotion la da jo kelibo ejing kelibo ile daw hapani ile daw da mandate daga an wa NOC hap lai kan sponsor ud ongan ni le oto ya kan ni ka mandate ora pula upan sponsor to iu to da hap da pengkubor itu schedule ya dai ki thau ki phau ki klo tap ing mariang ya dai ki bru ya ki kan te daw am to man against one cement company one handrai based on past experience wala arpa constant matu i woro e de men se mo kan handrai pe i wajia kat ni ngai te kadaw man ra emotion la wato ini mesti mo kan gini pon woro yul ti yo yo krek ki kan yul ti yo yi kata mesti lai sampai jiwa jaga ni. Yang kata daw pa yo to ora ni motion mo to wa. Kata nong rim. Jadi gini jingmut, jadi gini close, mau gini close waro am heni kerben gorim. No do only few da ngau ku kom independent inquiry yo report thing ayo kan ni ro kadi. No challenge beta. Ala set up independent inquiry yang council heni yo lai inquiry gini point to ni tai ni dak kan. Memang kuat dia akan ni me kata kau kuat orang ini memang kuat dia akan me orang ini digentu orang CM digentu ke legislation ke anjing ke me jadi ada aspek ini mah ada bentar ini yang ketu jo iklam itu por mencua jo iklam yang cina ke anjing jo iklam CM HM amendment rules trading management rules wa lembang atau rules jadi ke tax kita tax gini yo penyo kata indirectly kita istekasi munaj back na goro apa benda ketu rules wacana kita sakpen lal tiga tok yo jing yo ya ka council revenue council andrai nga kadi aspek wa kelam ini aspek yang ngejing ada jing yo ile amkan kas memang amkan apa andrai ngejing ada la amkan entau wan kam riyo gan ngejing ari kam nong tong den itu haiwan man thau la demi arliang ba yepia yo ari roi ko thau la tibe pi style ro che wa kut ko al par kut ini ko ro i da wa han mi proof la bon setting handrai ki normal sensitive kita atau pi tetega da ha kata nong rim ngawan ra ni motion nong rim ga nong rim yang jing ada ya ke future ke menrit wa pala apa hangalan tu ho jing ong siam bol siam ma sa pengkut dia kan motion yang i he ni ngawan ni ki ura ojo ka main ni imper ma tangwa i he ni wani perkat ia kata ke menrit yang tegawi fil ang perkat dan rego nyausi jadi wa week wi ka poin watelat ikam ir chajit ngami khamat i council chajit i man kau CM ma da badang man kau yong i
ngada mana opposition ana malu opposition mana opposition yo bentai roy bentai bah council untuk bah konstitusi yang mani isi member ke step untuk mani du yang jajar konstitusi anda ju mentoy yang pun yang ka walang yang ka ni ka region tiau mia yang ini hak emi te ka point jurang strong sekejap teruk tu melawan kita wan lawan kita na state government tau ngat bayi kini ada yo yang live example gini thousand sistem cua kemon dia ada mid hiu amal sistem lek bani tak kejut tahu kejut em gitu wae to kat ni lem hau dam itu wae pencet ini kejut ubut bayi te orang nang kejut kamu ong kamu pur kamu man kejut sedang pur itu pun prui de par len kejut ro tolong kam teman gar kejut pur sebab teman ngom tak apa ya mentah kalau way the future yang tengah kabi Islam sao thúc bersih atau terat ikut terms and condition yang anda sao thúc itu pressure telah tak kau withdraw ni ke motion long withdraw motion hak tu ke nong rem ne ba ngakar itu sikit mentip hak wa ong si wa pun begitu gibru perca pun begitu gibru wan teruk sini dalam ba ni ka house sepi ko pacetai paya ni chong perkara ni mentah merit yang pi memang komplain di sini, memang objek kita wa auri, ini ni mentah kata ka lawai ka senang tahu ya ka miat ka meriang ka ki akan ka merit yang pistai, andre kamu ong siam tu pun dah pi wa letak kam teh ki wan teruk sini, pi mem komplain pi pia huni pi jing lek wara letak kam teh tengah ida yu lek. Nah kata ka nong rim ida berciu siam ida kam ram yang kalau di daerah position untuk rak ini isu rak perkat yang merit ngada pendapat tak ini portal hak kata kenong rem watak pia kamu maham le dong tu kiu biang bon kiu kuas tai bon yo kwa bon yo ram tak memberkat ni kata ora lah kata kenong rem you gawe kelam ila ini tang oral aspect yang jia dah ya gajat berup tai pak kata ka fek to do hetari yo fek kelen kelen kerpat isi wa ini semat untuk jamare yo emi ke pon yang ila yo ini gitu tapi this rewards I resume it to I will promotion Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya